Hello Ghana for mo bia kwaba edoba eye insight GH. Yes, abusia Abban anachise ne ho nsɛm a ɛbobɔba no anya asɛm ketewa. Yes, Manasseh the world changer aba bonten aba bekeka na adwen de atwere ɛyɛ Abban a kyese busia anya asɛm ketewa kra. Saa so ɛna ɛyɛ apostle Natina ɔne maame Ng3g3 so ɔmakabuma ɔmatutubi de amane ɛyɛ Abban. Abusia ni na enam ɛyɛ nneɔma etwagu ɛwɔ ɛyɛ social media so na se ɛyɛ nam na kwame ene ne yire maame ye doka sensensem a start se APP ba se omode ɛyɛ some pictures bi ni address bi akwa ya mankrado a kyese no okoye twema mentwi bi o social media no so a kyese maame ɛyɛ edonko eba bonte beka se ne sade a said you see what yare one ho yare ne krampo no ntimi enkono na musade intro a ente de eba beto no so de na wo se otimi eden ebetina social media life na chese ofandro na chese odi ende ne life a chese busua obeye sa adwuma no wo social media chese ehun sem koye nsem bebre a police for krampo na befa ne de ne call hospital na enya sem ketwa abusua enumu ana chese Abban eba bonten na chese o chese social media bullying no adoso dodo ema chese o mama examples bi ebobobo nkrofo bebre din ewo sa nsemi a chese obabetina social media na o kana ebusua obobo eye NNN phone na din ebo maame Ng3g3 din bo eye Natina esudin ebo agrada mo bo chese na abramu na din behem na nyensem na o kana busiana se kama ko ese wo ka edia atwi eye Owusu Bempah a chese busiana enya asem keto ansem a ka fa Owusu Bempah won de na chese nya asem keto akra ma chese all life no na nkrofo bi comment se ensem a wo pese wo kani na no ase wo directed to Owusu Bempah chese o ka se da bi na so nsem ni mo tie mu ya na ase nsem ni na no koma eye Owusu Bempah na abusia eye o kasa no obo eye Manasseh din ma chese o kansem bi edefa Manasseh ho yebekọ ne akwakotie sansem no na Manasseh so reply a ode abema eye Abban no abusin bekọ ne akwakotie eno na enye no nko sede me kan no Natina enso so ene maame Ng3g3 so akaboma chese omo de omo reply ababema eye Abban because obetina life and chese o kan eye social media bully ene maame dokas ho sensem no ode eye Natina mo ene maame Ng3g3 mu dimba mu ebeka se omo ye very wicked papa na NNN ku no matino kra no sebi producer okekan se mi fa ho ye bekọ ne akwakuti sansem na batma sure di kan emia subscribe button no emia be ona e channel like video no so na bibia enye kama pa yes abusua edasem ena Abban ko kan ya chese Manasseh buofu a chese waba abonti abetutubi edi amane no a chese wa expose no poto a chese enya asem ketwa eda asem ana Abban aka kire eye Manasseh yeti hase ena Manasseh efa Owusu Bempah ebetina ho edi na tem efrefre no common den pastor, ordinary pastor. Who is this man? Edini video wotene dem ebeka say woni say on ebeka so ne na brown na obe create allegation to Owusu Bempah so say oni obi awo keka nsema kese because no free Ghana wa kontu mi ye video beka say yenim na sa Manasseh ni sa aba no bekeka nsem foforo bi abiwo a ye mehunu anche Manasseh ko Ghana yenim what happen between no Owusu Bempah back no ogina ho afi o de wo defend Owusu Bempah then these same people krofokro ye yasaba Manasseh una mu say say ye shake kerosene ana dirty oil e de agu ya adwumi ya jimi ankasa. It's about time I use that word because I don't understand. Say ni power ya this ni power o wie ye no look at his excuse eyem krofo bi ene share mechi ene ma mebeke kansansem no oti abruchiri. Are you daft? So abusia ensema na chese Abban eka ebi na yakwakotie no na ntimsa na nsem ne wapa ba bi kakra ye nya ye pese ye de eka ye nsem no ho ana chese ye twa kakra ede amammo ntimse eye Abban na o kan nsem no na o ka eretwi eye Manasseh se 7 producer obi a wanyini obro 30 years na chese oma obi eyusu no o social media no so da bo hu no di we achi na odi obi atam be hu no asasan afini bakọ na chi akwakodi another camp ana chese okeka na adwen ede che eye Manasseh abusua Manasseh ba bonten
ɛma kyɛ sɛ ɔno so de reply aba na ne reply no nya asɛm ketewa wɔatwa bɔ ne papa abusua Manasseh ba social media no ɔno no so be making a post ɛde fa mark Abban no a kyɛ sɛ ɔkanse bi yɛn kankan ne nsɛm no kan say Mark Abban offered me a good money to do interview with him to disgrace Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah because he hates him so much to the bone. I collected the money, but I didn't do any interview with him. Now he knows Eja Bempah is my father. He stopped calling me. Wanu hu nyin se ofo wo dodo sunyi Kwasia Banku boy. Come out and deny this ojan abusia so ensama chese eye Manasseh eba ya obebeka edeche eye Mark Abban chese what to be pa ede amane no ochirema chese Mark Abban sidi usi time revel Owusu Bempah no o fa no sika chese na nyi sika ketua se ombra na nko ne be interview na nko ombe good revel Owusu Bempah ni ma se because on per revel Owusu Bempah se makokra na me busa me ho se den at the property ben na chese revel Owusu Bempah dey Mark Abban na chese onyane de bia on fa no ho ncheche no kra o to man no left and right abusua woni ma de kra revel Owusu Bempah ye Mark Abban na o manasu o comment section ho na bibia aye kama pa so Manasseh nsema wo che no se ojiska no ediye chese one interview no wanye etwe na Mark Abban be hu se ono Manasseh no any revel Owusu Bempah o ma click pa chese wafa eye revel Owusu Bempah se ne papa no ama Mark Abban ti min friend biem for interview no but sika no wanya agye de awie okono okoka ho nsem bebria onim se eye ono Manasseh ne de beba abontinti no wagya akire di chese busua rana ne de o se opa Mark Abban pa ombra bontin na ombra mambe kan we so anaso mambe di we hu achinde na all the more evidence beba abonti achese abusua no ana yakwakwakwoti aba no abusua mami ngege ana Natina so eba abonti no omo so maba be drop omo di achese sidi omasima tutu bi e de man Mark Abban no abusua enya asem ketwa aha eye inside GH any DM so me subscribe button na me subscribe button no me aba na e won chen like video no so na bibia enye kama pa yes Mark Abban ana chese okokase eye enen fo kudu kra no 7 produce anyansa bia enim ema chese okanse bi ade kire eye Natina chese ene mami nkeke ema chese ne nsem na oka no na chese mankrado mun na din wo mami edo kase ne kunu revel Owusu Bempah chese nsem ne de obro so pa na nsem kakra okan ya odefa eye enen fo eye mami nkeke ne Natina mo hono yenti kakra NNN group mosu nyansa emfaso pa na wo group ni na ne de apart from war entokwa yagimi ne ye obaase na mpanifo ma mote ho anka mo bible tumfo se ma mpanifo mo ntena fie na mo ntu mayo ankolafo na mistakes amaye suahunu amahunu nyansa monya experience monya in life no mo frantete man mayo afo na eba e ma mpanifo mo nyinyini mo dwan monyini ena musi nkrofo we ase ena yedi ema ba ase yedi di na tem ewo platform so na muhyase na moni age na mobɔ mo nsem aketua da beba wo ebeso obi aso mako you cannot escape from it. Wicked people mo bottom so ahodo bia wo wiase mo hu mo ho ano da because de wo guo no betwa de wo guo no be den wo betwa mo hyehyɛ akire na mo di bɔne mo na mo information ahodo audio wo krom na Tina nka wo yesofo ene kwa na mabufu no uze men kan gege ne amanka do masem because o ma declare o stand na wo as min ni asofo apostle muya wo do apostleship na to form ene wo is piefri wo numu ba osofo go and take your bible ene na me ya no forget about everything. So we see yes in some way ana chese eye Mark Abban eba bonten chese ono ebe kan ya chese or de kafa eye mami nkeke ene eye Natina ho chese ma omo teye omo adwa chese omo so abetena sia omo so matimi release insem bia efa Mark Abban ho chese si de eye Natina osi ye njano na ontwambo eye Mark Abban
wadi na temye pa a kyese nsɛm a waka fa ye makaba honom abusua enyasɛm ketua yɛkɔ na yɛkonkotie emra na kyese Natina ene ma Ng3g3 na omakabu ma we tuma ne left na we ato afa right na we ato afa center na kyese omo kyese obo bonus sebo no yentie sadia makaba Jimmy foya na bodu sese la fi bebe Kwasia mpani ofre no so yesofo Jimmy makaba Kwasia mpani we ono nwe ne ho a ni Jimmy ti kroma no Kwasia dia tanashi asofo hypocrite chen obi a utimi fa obi sofo na de na betra social media na wo diso mensama wo kan so nyina ya tro emu bi enu e no kre makaban entronko a Kwasia kwanansi akofa ajagraja beto I will choose ajagraja over you. Yeah. I will choose because ajagraja babontin we yin anim say ajagraja meaning say na metie. I'm proud of who I am. We yin anim enti the open omra makaba you anim who ya why? Who ya prophet? What kind of prophet? When you prophet, when you pastor, when you pastor, you I am try abeto social media no apeke. Wamra we need proof now the hate or the now the tiny and bread. Common enemy fight. Kwasia bema Jimmy for wini adwene. No Kwasia wade awakwago. Da awakwago den na we ansa na woko. Trend. Trend onye wo se trend bia yi ti pehwem. No obewuro no wa na bodwe se na ni ko. Yeah trend e ba. Siampani wi ni be ma. Yen kase menka bio. But se obefe bia. Nana mami twa we ni de ni. Sia kwa betra social media se me obi abomi pa. Uni fa no bu. Siampani dwamanfo sofo. Ai. Edidi nkwada sofo Jimmy fo. Kwasia kwa waso mado do se na oto omo atopre ho. Asia kwa. Jimmy makaba. Ne tubo e bon no. Oyo bi pa kon fa kamesi na. So abusua makaba ho nsɛm ana kyese akwakotia ba kyese ɛyɛ Manasseh Ng3g3 ana Natina so ababetru heavy punchlines ɛde amane no ni nanom ɛfa yɛ nsɛm a obetena bonten so ɛka yɛ ɛfa ɛyɛ social media ɛyɛ bully anase ɛyɛ Owusu Bempah ho nsɛm ɛne NNN ko nankasa o mate no ɛne dwuma a ɔno ma Ng3g3 ne ɛyɛ Natina ɛdi no social media no so a ɔno criticize no ɛho abufu ana chisomo so be tena ho a omabekeka omadwen edi ache eye prophet Abban abusua also betima akere wadwen o comment section ho na bibia aye kama pa se ensem ni bia Abban kan ye no eye ana edise okasa na replies a chese eye Manasseh Ng3g3 ene Natina so ede be man no edise omode sa reply no ebe man na ni na no mami hu e comment section ho aha inside GH any DM say na your first time awuba sa channel yi so any DM pa no me subscribe button no so ma me no me abe na like video no so na bibia enya kama pa ha ana me do be se Yakupon hwira na onyo kese makra